agomba kuba arongora y'Imana maze akadusengere kandi akadusengere bamuha ikaze. Mwananzima Imana wahambaye kandi Imana ni Imana igororotse. Mana tubishimiye umugoroba k'ubu Mana umaze kutwemerera Mana abahungu bawe n'abakobwa bawe tukaba dukoraniye Mana mu kibanza nk'iki turavuga ati muhabwe icyubahiro. Mana turagushimiye kubw'ikigomezi Mana wadukoreye. Erega Mana kubw'ikigomezi z'iwacu Mana byari gukunda, ariko Mana kuko ari wowe muremyi w'isi n'ijuru Mana wabikunze biremera. Dukoraniye hano ku mugoroba Mana kubw'ano rubanza Mana wa Isirayeli wa bene data Reveriye wa Claudine. None Mana umugoroba kweretse umukozi wawe Mana yaguhora ku ngoma, ndakwinginga umubere Imana Mana umushobozi kuko ubwiwe ntacyo yoshobora akagufise Mana. Ndakwinginze Mana yaguhora ku ngoma ngo ubwiza bwawe bumutwikire, amavuta yawe Mana mugaragare ko Mana ibyo avuga ntaba ari we ariko Mana aba ari wewe, ntaba ari we ariko Mana izina ryawe aba ari ryo rimusubiza guhabwa icyubahiro. Mana mushoboze kuri Mana. Erega Mana ubwiwe yovuga akazobangatanya Mana, ndakwinginga umutondekere kuri Mana. Ndakwinginga Mana uri mu ruhande rwacu nk'uko wahereye natwe Mana, wabanye natwe uhereye umwanzi w'igitondo, ushishikare kubana natwe utugirire neza kuri Mana. Uragize Mana yaguhora ku ngoma, ibigiye kuba byose umwanya wose ugiye Mana tugiye kumara Mana umukozi wabaherezaga umukwe n'umugeni. Ndakwinginze ubane natwe utugirire neza kuri Mana. Mana turakwinginga kuri Mana ubwiza bwawe budutwikire Mana, turinde wa mwansi muri Satani. Reka Satani we ntabwo anezererwe byiza, ariko Mana tumufatirise mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Mana dutize Mana itakubaho byose Mana yaguhora ku ngoma. Turagaburuze uhoraho Mana imigabo n'imigambi ya Satani n'abakozi biwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana yaguhora ku ngoma, ndakwinginze kutubera Imana Mana wowe twagambiriye tubona bikwiriye kandi bibereye. Ushishikare kubiduhera umuntu bizira gukoza izina ry'ashima mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Narabwiye twebwe mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bashyitsi ni Jean-Claude Bwimana pasitori, ni umwe mu bakozi b'Imana ba hano. Igikorwa kirimo murakizi, ego ni umunsi ishengero ryacu ryatera iteka nk'uko ryamara ritera iteka n'Imana. Dufise umusore n'inkumi bagomba kuragana kubana nabo akaramata. Turashima Imana rero ko iduhaye akaryo nk'aka, ni umwanya w'ijambo ry'Imana rya Reveriye na Claudine, ariko kandi ry'abantu bose bamaze kubaka. Nta byinshi tuvuga kuko barize bikwiye, barigishijwe kandi nk'abakristo barazi igikorwa bagomba gukora. Rero ni umunezero mwinshi cyane uyu munsi hano. Twibukanye gatoya amajambo y'Imana aturongorera muri kino gikorwa. Igikorwa cy'abantu babiri
baremwe zitandukanye, bivuga umuhungu n'umukobwa. Ni igikorwa tubona bwa mbere mu gitabo cy'itangiriro, niho tubona irema, niho dushobora kubona ibintu byose byinshi inkomoko yabyo, n'uko abantu bari mu buryo bubiri babana, tubisanga mu gitabo cy'itangiriro. Yesu ahabwe icyubahiro. Turibukanya gusa twifashishije amajambo ari mu gice cya kabiri igitabo cy'itangiriro, igice cya kabiri ndaje amajambo bivuga ngo Imana yaremye abantu ba mbere, kuvuga abantu ba mbere. Kabiri igice cya kabiri umurongo wa 18, uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko umuntu yibana wenyine, ntinge ndamuronderere umufasha bakwiranye. Yesu ashimwe cyane. Si byiza ko umuntu yibana wenyine. Hari ibibuze umuntu wigombye icyo gihe hano ariko aravugwa Adamu canke igitsina gabo. Yesu ahabwe icyubahiro. Si byiza ko uyu muntu ushizeho yibana wenyine, si byiza. Yesu ahabwe icyubahiro. Bibiliya yatubwira yuko Yesu ahereje Imana ije kurema ibintu byose, yavuga ati ibona ko ibyo yemwe umunsi kari byiza. Yesu ahabwe icyubahiro. Umunsi ugira kabiri karema ibindi, yarema amafi, yarema ibiyaga, yarema ibintu byose tuzi tutagomba kuvuga, atari umwanya wo kuvuga irema. Ariko nyamuvuga ngo ubona ko ari byiza, ubona ko ari byiza, ubona ko ari byiza. Ariko umaze kureba umuntu ivuga si byiza. Apana si byiza yuko ndamuremye, si byiza uyu muntu muremye kagame kaba wenyine. Yesu ahabwe icyubahiro. Niyo mpamvu rero turi ngaho. Turi ngaho kubera hari ibintu bitameze neza. Yesu ahabwe icyubahiro. Hari ibintu bitameze, hariho umuntu amaze igihe atamerewe neza. Amen. Kandi si byiza kaba wenyine. Imana irema yaravuga ngo uyu munsi arakangurira none ibintu bimeze neza, yareba ikindi bimeze neza. Maze kurema umuntu aravuga ati no, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Nuko murasoma ko tamuja dufise, murabona ko Imana kugira ngo mube mufasha yaramusirije utisoma ngo mwigufa rimwe rigize imbavu ziwe nyakuramo umuntu w'igitsina gore. Ibyo ni ibintu bishobora gutahura ukuntu mwigufa hova mu wundi muntu. Yesu ahabwe icyubahiro. Kandi turiko turaraba uwo muntu ntiyaranezerewe. Ibikoko byose yagiye yita amazina y'umuca imbere, harabuze igikoko comubera umugenzi basi. Yesu ahabwe icyubahiro. Mwibuke bishuka ko yari umuntu wa mbere, harabuze igikoko comumara irungu, igikoko Yesu ahabwe icyubahiro. Imana rero niyo yasindiriza umuntu utikoma, umukuramo igufa rimwe, ndayihinguramo mu buryo bwayo bashobora gutahura umuntu kazi. Yesu ahabwe icyubahiro. Ibitubwira ngo amaze kuva muri iryo tiri Imana yamusindirijemo, akibona umuntu uko yumvise ntabyo tuzi, ariko abubatse turabizi bamwe bamwe. Yesu ahabwe icyubahiro.
ariko bibaza ko wacu benshi babizi simvuge ngo bamwe bamwe cyangwa icyubahiro tubona yagize umunezero kandi acaramenya n'ibyabaye kandi yarasinziriye gusa ntatabimenye byose yavuze ku wa 2023 maze muravuga ati uwo ni igufa yo mu magufa yanje amen n'umubiri w'umubiri wanjye ikosora Bibiliya imwe y'indiyo majambo y'Ikinyarwanda azokwita umugore kuko yakuwe umugabo Yesu aracubahiro none bati umuntu yasinziriye operasiyo yo kumurongera umufasha yakozwe asinziriye byagenze gute ngaca amenya ati nakagufa ko mu magufa yanjye amen byagenze gute inga yamubwiye Yesu aracubahiro biragoye ariko icyo nzi burya umuntu ari wawe nyine uramenya cyangwa umuntu kazi ari wawe urajyane urabimenya Yesu aracubahiro yarabyumvisemo amuravye yaravuye ko umuntu atandukanye n'ikoko yaramaze kubona n'ibindi byose yakarikazina amuravye la balance physique uko umuntu atera ati uko bikosa kuyoboje hari n'ibindi biri mu buryo bw'ibumba hari n'ibindi bintu udashobora gutahura ariko turashobora kugerageza kubitahura Yesu aracubahiro amen wewe ufise umuntu wigeze gukunda nawe akagukunda kandi niba mukundanye n'umuntu urashobora kumenya ati uyu muntu tubana uyu mukunzi wanjye ibyo byose byagize ikibazo nawe atarakikubwira Yesu aracubahiro turatubwira ababyeyi ngaha dukunda gutwika ngo ni gutu Yesu aracubahiro urukundo ruri hagati y'umubyeyi n'umwana kubera umwana yavuye mu umwana yavuye mu mubyeyi hariho icyo bita bond mu Cyongereza urukundo rumwe rudasanzwe mwicaranye nk'umumama uzorera umwana arizera none yamenye umwana arizera kubera hagati yiwe y'umwana n'umubyeyi harimo Imana yashyize kidasanzwe n'uwo mugabo rero yaramenye ati akanakara ko mu mara yanjye Yesu aracubahiro nuko rero ko Imana yatanguje urugo Yesu aracubahiro yatanguje umugambi tubona hano wo kubana hagati y'abantu babiri bari mu buryo butandukanye Yesu aracubahiro kubana ni kimwe Yesu aracubahiro turatubwira abandi kubana ni kimwe ariko ni umugambi muremure utanguye uyu munsi kuri aba bana bacu mushiki wacu mwene wacu uko tubona babiri ni umugambi muremure utanguye kandi ni umugambi muremure utanguye kandi umugambi udasanzwe kubana n'umuntu c'est un projet ni umugambi udasanzwe Yesu aracubahiro ntabwo ari konta mu Cyongereza ni covenant ni isezerano Yesu aracubahiro rero uko kubana dufise ibintu bigomba kuvuga gusa kubera nagomba kumwanya munini Yesu aracubahiro tugiye kuraba mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice cya 5 22 cyangwa 25 umurongo wa 22 uravuga kugira ngo
uwo mugambi watanguye muri Edeni ugende neza hagati y'abantu babiri, uravuga ko abo bantu babiri bakwiye kwitwara. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Uko bakwiye kubaha urugo rwabo, kandi ubwirwa ninde? Ni umugabo, hakabwirwa nande? N'umugore, n'abantu babiri. Bibiri. Mugore, ubaha umugabo wawe. Siporo duhaje basanga yeye. Gambukira umugabo wawe. Turasoma nawe cyari kuraza kumuhaza. Ariko nahafuze urashaka kujya muri kene twasoma kwaso. Abanyefeso 5:22 2:5. Yesu hagucyura. Ahubwo yarekera kandi kumara. Avuga ati, bagore mugambukire abagabo banyu muri byose. Yesu hagucyura. Bagabo mukunde abagore banyu. Yesu hagucyura. Ngo nk'uko Kristo yakunze iki ishengero akaryigura. Siko avuga rero, muhazire Yesu hagucyura. Ibyo nabyita ikintu kimwe, kugira ngo urugo rubeho, urugo tubone rwatanguye turubonye, umuntu agasinzirizwa, agakurwamo n'undi muntu, ibindi byose byavuga ngo ni byiza. Ariko hageze ko umuntu abaho rero, kandi yashyizwe mu itongo ririmo byose, kandi uwo muntu yakuze umuntu amukunda, aramutera, kuko ibikoko byose, ibintu byose yari yabihawe byari byiza, iyo yari wenyine. Ariko Imana ivuga ngo si byiza. Ibindi rero ntabwo ni byiza, ariko si byiza. Yesu hagucyura. Uwo mugambi rero watangiye kugira ngo ubeho ukomeye kuri aba bana bacu Revereye na Clotilde. Principe ikintu cya mbere n'ibyo ni mugabo umugore ubaha umugabo wawe, gambukira umugabo wawe muri byose. Muri byose dushobora guca akarongo turagisha ikuzo gatoya. Yesu hagucyura. Aho ni 24. 25. Mugabo kunda umugabo umugore wawe, mukunde. Icyo ni ikintu cya mbere yongera ko Pawulo avuga cyubaka urwo rugo. Yesu hagucyura rero. Ikigira kabiri, turacyibukanye nacyo, kandi nacyo gikomeye cyane. Ni iki tubona Yesu ubwiwe yakoze. Amen. Igihe yaraje gukora misiyo proje yiwe yo kuducungura. Yesu hagucyura. Yesu yari Imana. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu yari iki? Yari Imana. Byari byoroshye ko aca atangura ibikorwa niba ari ibyapanga agapanga, niba ari n'umatora agatora, ibintu byose akabipanga kuko yari abishoboye. Ariko hari ibintu kimwe tumwigirako, naho tutokibasha nuko yakibashije. Nuko ubwa mbere yafashe umwanya muhambi yo kugira hamwe wo gusenga. Amen. Yarafashe umwanya uhagije iminsi 40 n'amajoro 40 asengera igikorwa bizeye kimuzanye. Ibyo bintu birimo kuvuga Yesu hagucyura. Urugo, ibyo bintu bibiri nibyo biba urugo hanini. Amen. Ndavuga n'icya gatatu nacyo gifite tumazi, ariko mugabo mugore ubaha gambukira umugabo wawe,
naho ubwawe ukunda umugore wawe kuko ukunda umubiri wawe bwite. Icyo ni cyo kintu cya mbere cy'ingenzi cy'agaciro kanini. Ikindi kigira kabiri ni icyo gusenga. Yesu ahabwa icyubahiro. Uyu mugambi mushyashya ninjiye kugira ngo ushobora, ntibishoboka ko bawushobora ngo baze banamucagagize ibyo bibagaragaza. Twese turubatse. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Benshi si twese, benshi ndabona barubatse. Gukunda umugore wawe biragoye, no kubaha umugabo wawe bigize bigoye, kuko muri kamere y'umwana w'umuntu ibyo bintu ntabyafise. Umwana w'umuntu ari selfish, arashaka umwidegembyo, aragomba gukora ibyo yumva agomba. Iri bwirwa ati ubaha urya muntu mbana nawe kundi urya muntu ugiye kubana. Ibyo ni ibintu bigoye cyane. Amen. Natwe rero kugira natwe ku bintu kimwe bose bahuriza hano no kumva birashoboka. Aba rero bamaze igihe barakubeshe barakunda mu mandara, barakubeshe barakunda, ariko tugiye kubara ko bajyana hakundi niba atari ukuntu bakoze tuzobimenya kugira nitera. Yesu ahabwa icyubahiro. Ariko twebwe ko babitubwiye nk'abarongozi b'ishingiro twarabitse ko turatubabona ngaha. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Ariko tugiye kuraba ko bakunda. Yesu ahabwa icyubahiro. Gusa icyo nkora mvuga kandi nemera barashimanye. Yesu ahabwa icyubahiro. Kandi umuntu gushima umuntu mushima mu buryo butandukanye. Yesu ahabwa icyubahiro. Umuntu bamushima mu buryo bwizera. Amen. Yesu ashimwe. Abagabo bari ngaha mumfashe kumvire gatoya kugira mwese mwashimwe kumwe. Amen. Amen. Sibyo bagabo twese ntidushima kumwe. Hari umwana atarewe gusa cyo gukora bizeye mu madamu kuzi niko cyayibwiye ari we rekabeje. Amen. Yesu ahabwa icyubahiro. Hari umwana umushatse gusa ukubura bizeye. Hari igihe wumva ukuntu avuga gusa ukaca wibesha uramukunze, sibyo? Hari abandi ngo baraba mwari inyuma, sibyo? Sibyo? Baba muri inyuma y'ikigo. Amen. Hari n'urayari ukuntu atambuka kujya nawe umubwira n'utambuka gutya ibyo rero bishimye. Yesu ahabwa icyubahiro. Mugabo umuntu atwaye umuntu akwijisha kandi asanga yaramukunze, ariko rero bamuraba ugasanga ijisho rirabye ugasanga ni mu byaro. Ariko aho atubeshera, aho twibeshera ntuba wamukunze, uba wamushimye. Amen. Byari rero tuzomenya ko abantu bakundanye. Amen. Muraza abantu n'abakozi barabizi bakireshanya. Bwa mbere na mbere kibaranga nicyo bita kunyegeza, sibyo? Amen. Umukobwa azi agahura n'uwo bakundana agenda neza, sibyo? N'umukisha muze muraba ari wenyine mu gihe azi ko batazabura mu guteka ari kugira. Amen. Bari kumara mu fiyanse kurya ajya mukiyemukira ntabwo yavuze. Yesu ahabwa icyubahiro. Abandi bibaye ngombwa iyo bishyitse yuko urazi umuntu yahaze arangikingana ntihagire ibintu byumvikana muri ako karere kugira ngo ndetse mumaraye. Amen. Pawulo yandikira ab'Ikorinto mu cyete kiba cya mbere nta kintu yavuze kiranga abantu bakundana.
Igice cumi na gatatu umurongo wa 4 urukundo rw'irani rwihangana. Uyu munsi ubarebeye agiye kumenya Claudine wanyu. Azi Claudine wo kuri basi, azi Claudine wo muri Sunday school, azi Claudine agenda n'abazungu. Urero agiye kumenya Claudine wanyu. Ibyo byose vuba Claudine agiye kumenya ibintu wanyu. Vuba uyu munsi yeye. Amen. Uyu munsi aratangura. Arakano baravuga ejo Yesu ahabwa. Oya arakano leo hego ngo ejo sikera. Yesu ahabwa. Haleluya. Rero niba abantu bakodira nakunze kodira gashajana nakunze nakunze oya. Zo yugiye kubimenya. Urukundo rurihangana. Amen. Aha nimba referiye cyane ko ndi muri buhamya yavuze nta n'umwanditsi ni kurya yavuze aheje utumya ni umusheri wawe mu kurya yavuze ariko muri kumwe muri akajojo y'agatumura ajya n'umukisha atisheri tuzoripanga gute twemeze neza no kwitwara Yesu habukura. Amen. Ninde abandi numvise ngo iyo kwigira cyagira. Ndabashikisho akatagara na mawe. Haleluya. Ariko niyo amukunzi. Niba sanga mukujya dagaza. Uzotihangana. Amen. Niba sanga mukusindira. Ukaba unashobora kubyihanganira uzobona mukunzi urashobora kujya ariko n'ibyo nagize namukunzi ariko ngo waramushimire gusa ushobora kuba washimye nyuma y'ikigo na Jones cyangwa ahandi na Jones ugakora wamushimye ariko kumukunda Yesu ahabwa. Amen. Sivuga bindi. Amen. Turubatse twese urukundo rurihangana cyangwa cyambere kigira kabiri urukundo ntirwikiraho urashaka kwikiraho kugira ngo ukore ikintu ukuvuga ngo bane botugira umurangura Yesu ahabikura iyo byabuzote. Amen. Iyo umuntu mukunda hagiye nimba hagiye sinzeye ko muzi mu Ipfa kugira ngo yizere ikaze unamanza kugira ngo Yesu ahabikura cyangwa kugera agenda ngombwa kumanza kugira ukuntu ntikwikiraho ukamara ko kwindura basanga niba wari kubigenda ugasanga ese kubyagizera byarwa urukundo rw'imibone rwa kare niba yabari ya brochette hariya wenyine no muri komine barabikoresha bizeye ibisanzwe Yesu ahabikura. Uyu munsi rero ntabishije abantu bakubwiye barakundana ariko nk'uko tubivuze ingererezine urukundo n'umugambi Imana yatanze imitungo yayo kubana ariko uko kubana ntibishoboka tutisumba ijambo ry'Imana ryo ritubwira ati umugabo ukunda umugore wawe umuntu y'umukunda bivuga ngo nk'uko Kristo yakunze akanyigura birashika n'umwigure ndazi bidashoboka. Amen. Ariko icyo tuzi iyo umuntu ukunda hariho ibintu witwara wabona twari ko buryanezerwa. Amen. Agasitiza kugira mujana ahantu gasangira nawe bari umukirwe Yesu ahabikura. Urukundo ufite urukundo ruba express rugaragara mu bikorwa kuko urukundo Imana yatunze bari kwatumye icyaha icyo uzokora Claudine icyo kizogera kugira ngo
uzomuha tesiteri. Amen. Nakundi n'abadusubire tugukunda natwe gukunda Yesu aragukunda. Amen. Ibyo bintu bibiri twavuze rero ibyo cya mbere ariko biba bibiri iyo bihavuye mu rugo urugo rurapfuye. Nta kindi kintu dushobora kubaka urugo kuko umugabo ntaremwe muri we, umugabo aremwe cyangwa kugaba. Amen. Yesu araducyubahira. Umugabo utamwashe ibiti binakufa, n'umugore utamukunze ibiti binakufa. Yesu araducyubahira. Urukundo rwose bavuga ngo kwihangana, kugira neza n'ibindi byinshi, ibintu byinshi natwe Imana yakaducyubahira. Bagabo namwe kw'ingamba zo kuba mugende murara mbega muracakundana, umugabo uracakunda umugore wawe, mugore uracagahurutsa umugabo wawe. Igihe kigira kabiri indege ingo zanyu murazisengera. Reka Yesu ijya kandi ijuru kwari kugira ngo akangure, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yamaduga gusengera ujya mugabo kuducungura yirwa mu kiyaya akaduga kugira hari igihe yajyanye n'abatatu mu bageni mu bigishwa biga bimugirira benshi bagoni bashaka batangura kwisinzirira benshi bintu bishobokeje nawe urugo rero rwarubakiye kuri ibyo bintu cyane cyane iyo umaze kubaka amasengesho n'ubwo kuzurura no gutwara ibisigaye umugisha n'ibindi byose birimba ngo uriya nicyo wiganira nicyo ukwiriye cyose kimenyesha Imana no gusenga kugira no kwiga urakeneye abana utegura buri munsi cyane mu babaye mu basara Imana, urakeneye ibyo muzurambika mu basara Imana, urakeneye urukundo rwanyu ko ariko umugabo atabitahura cyane umugore ntabwo utazo muri abantu bari mu buryo butandukanye kandi butakuranye. Isaba Imana. Yesu hagushuka nuko ikovuga byinshi rebellion umusore wacu mbere mwabana rebellion n'umwigeme w'inzira Claudine n'abakozi b'Imana bamushitse babiziga mu ishengero ndazi ko byinshi babizi. Yesu hagushuka rero ndabashimiye mwese bari turasangira iri jambo ry'abakigeri, ariko kandi bitwibutsa natwe twubatse ko dukwiye kubyifatanya. Nuko Imana igeze twese.